kuronka ijambo zo gukereza nyabisobanuye nategereje naruko nduhagaza gushaka bogira za motorora mumenye ikirari tahebura ariko tuza kuzanya uyu munsi numvisha amakuru yawo twavuganye na nyakubahwa administrateur yarika kuba muri no ceremony biranejeje. D'abord karapere gatoya nje umunsi dukora remise twari twihishe mu nzu ahantu twara abantu batarenga batanu, ariko noneho ga cercle yabaye nini abandi babaye associé. Iki ni ikintu dushimiye. Nyakubahwa vice président wa MRDP, nyakubahwa administrateur, banyakubahwa murongo ya matorero, banyakubahwa banotable, abatumirwa mwese dufatikanye muri ibi byishimo kubona ikintu abantu baruhiye bitangiye kujerma kumera, bitangiye kumera, bitangiye kubaho. Ni umunezero mwinshi. Twatangiye ibintu byo nobyita nko gupfundikanya mu ntambara nyinshi, mu mananiza menshi, mu buryo bugoye. Peut-être pour rappel nanone ku bantu bamwe na bamwe mutari musanzwe ino kuko byari bimeze kino territoire yacu y'Ifizi ifite amasecterane amashefuri yari hehe Ikirembwe mu Rubonja Ibaraka iriya kwambo, c'est-à-dire administrativement nimba uri mu Minembwe ukeneye petit document uragenda Ikirembwe, uraja Ifizi, uragenda iriya mu Rubonja, uragenda kwambo cyangwa Ibaraka. Aho hose nimba muhazi tuve calculer distance ibiha hose murahazi, ariko ico kikavugwa muri iyi si yacu, kikavugwa ugasobanura. Jara abantu bagaze baza kundeba muri biro ngacora ngahaguruka ngafata kazanandika gutya bakareba nuko bimeze ngaho muri hinjiramo za ntamara zose za commune. None gakuri none mumfashe dushima Imana muyikomera amashi. Tawe ruzi ko twogera aha kandi turishima. Rero ijambo nyamukuru kandi umuntu wapanze ukunda abantu bicara yabikoze neza. Ndagira ngo nyakubahwa administrateur, aha na abapasteri, aha na abashefu, aha na abakozi uzokoresha, aha ngaha nuhareba ukurahabona mateni, aha ngaha tibambaye kimwe n'abariya ngaya maboko ya tugasige bariya, tugasiga niyo maboko nizo mbaraga. Ibija kugora bagiye tureba twinshi hano iwacu, akabaho ukuri administrateur tugushire muri stade turebega ukukina ngo dore ntazi gupiga, dore ntagira ucya abayinjije abagize ariko ubutegetsi bw'abaturage n'ugujana n'abaturage. Ibarabara ikakurikira rumamukora umuturage umutwe we yumve ko ari ikiraro cyabo dabo, si ibintu aho bakoresha by'agahato. Ico ni inyuma ya pasteur hari abantu benshi, inyuma y'uriya mushefu hari abantu benshi. Abo bose ategerezwa kubaremuruka akabakuzanira mukajana. Nico gihe tuzuba kindi hariho ama priorite akomeye cyane ahani wacu ni shanti turatangira. Murabona uko politiki baza bayidefinira imeze ni nk'inzu. Inzu ifite umusingi, ifite ibibisika, ifite no hejuru. Uko babivuga politiki niriya kumanjanje, bari kuzumva ngo politicien ko baravuga mu stade ni kumanjanje, ariko ibanga ni mu infrastructure, muri economy ari ya hasi niryo hari ibanga hakomeje inonzu. Dutegerezwa mwebwe sasa igihugu kibyara umusaruro nizo mbaraga z'ubutegetsi gikore
hariho priorite nka kuirbanize Minembwe, ikintu duhora tuvugana na administrateur. Ico kirihuta kugira ngo Minembwe tureke kuba kubaka mu kajagari. Ico kirihuta cyane. Abantu benshi urabona imvura nihita, uyu mwijima nurangira neza, nta kindi abantu baraza n'indege, baraza ifoko basanga bateguye. Kandi abategura ni bande? Ni twebwe turi hano dutegerezwa gutegura. Uje mu mwereke ngo nuku ya yindi wa murimo wa mbere mu murima bawita gute, umukero. Bazabereka ati umukero n'uyu, dore uko mukora. Ivyo bintu tugomba gufatikanya bereko kintu cyose ni cyacu. Mwebwe muhawe kano kazi uno munsi, turabakeje niko abarundi bazabavuga, turabafelicite. Ariko kandi ico ni kizame ishizwe imbere yayo. Amanota muzoyaherwa iriye, nta manota yo yari kuri tere ni abantu bazabonera amanota yayo. Kintu ciza bataba habari kure batugoye hakujya nabivuze. Hano haranzwe n'ukuri guke, ndagira ngo mvuze murabyumva. Ari chef de groupement nta kuri badutegekesheje, ari chef de secteur nta kuri badutegekesheje, ari ba administrateur nta kuri. Nushaka urengere na hariya tubatugeye hose nuko byari bimeze, ibinyoma gusa. Noneho rero mugarure kwa kuri kube mu butegetsi, kuri kube mu gukimanza neza, bigaragare uzorebe ukuntu tuzodemare ikintu cyose tukakigeraho. Reka ndangize nshimira nanone bariya basaza nibo mpera, bariya twarakoranye, n'ukuri ndabashimiye. Ukugani mwe muri basekuru waba, ngira ngo sinzi nimba ari basekuru, ari simvuga ngo n'abana, ariko ni nkaho mwarakoze kandi ndasaba ko mwobakomera amashyi. Byari bigoye. Mureke tubabwira akantu kamwe ndarangije. Nyakubahwa Vice President, uzi guhagarara hagati y'amareta abiri, ukahagarara hagati wirinda ibyaha uru ruhande, wirinda ibyaha uru ruhande, ukokoka ugacamo, ukabana n'uyu ugahuruka. Uko muza kugira ngo twebwe turoshwe nguko banya kubaka. Ni ibintu byari bikomeye, ariko Imana yagiye ibidufashamo. Niyo mpamvu tubashimiye ekipe nshasha ya administration hariya. Imana izobane nawe. Uyu ni umuhezagiro tubahaye umugisha, turabaheza. N'abapasiteri baraza kubasengera wenda, ariko Imana ibaha umugisha, amaboko yanyu yaha umugisha, ubwenge bwanyu buha umugisha, igihugu kibavumerere. Kandi umwijima wari warabaye mu gihugu, imikorere yanyu ikura umwijima mu gihugu. Muri izo manza ni gatoya umuntu wese azavuga ngo baciye urubanza neza, babikoze neza, babitunganije neza. Uriya umworozi wiga ubwenge. Abantu ni batawe washinzwe ubworozi, ese utangire gukora amaproje iyo tuzosubira tworore kwa kundi imboga zizo kwa bande, imboga zizo ko babigonye ngo zikurura musoze n'ibindi gutyo. Utangire wibaze ivyo bintu hakiri kare. Na agronome cyane, ayo na priorite manini ari hano iwacu. Ayo yose twavuga tugatinda, ariko n'ivyishimo. Turabashimiye rwose. Imana itanga umugisha kuri mwese. Murakoze. dufite tubanje gushimira abayobozi bacu duteranye nabo hano, dutangira ku mukuru uyoboye ingabo na vice gouverneur na nyakubahwa administrateur n'abandi bose bateraniye hano. Mu by'ukuri turabashimiye cyane ku bw'iki cyicaro. Mu izina ry'abatware bari hano
muzukuri turashimye cyane kuba tugeze kuri uyu munsi, kuba batumuritse abakozi mu rwego rwa teritware ni ibintu binejeje cyane kandi bizerekana ko dutera intambwe tuje imbere. Ariko mbere cyane cyane tubanza gushimira nyakubahwa general mu kutugeza kuri uru rwego. Bamaze gufata vice gouverneur niwe wari burugumestre wacu wa commune, yaraduhamagaye nk'abatware atubaza igitekerezo ukuntu ko kwicara tudafiteho ubuyobozi. Abatware turambwira tuti muzukuri wagize neza cyane muyobozi, kuko nyine baravuze ngo abajana Imana zibafasha. Tumuheze igitekerezo, tumuhaye igitekerezo, aratubwira ati muzukuri naje ndashumvishije, ngiye kugitekerezaho, nanje mfite abandi dushobora kuja inama, ariko muzukuri nzobahize igisubizo. Aragenda aratekereza, muzukuri yadutekerereje neza nk'umuvyeyi, tumwereka ko commune yari ntoya kandi byaduzaga twese abanyamurenge, n'abandi bose batuye muri yo plateau, simurga abanyamurenge gusa, abantu bose batuye muri yo plateau basigaye nyuma mu buyobozi. Guhera za Rurambuka hano mu Minembwe dusanga twarasigaye nyuma mu buyobozi. Twifuza ko badushira urwego rwa territoire duhuza twebwe twese, abafurero abanyitu n'abembe batuye muri misozi miremire. Twumva ni igitekerezo cyiza muzukuri, kubw'umwihariko mu general turagushimiye cyane ko warashigikiye igitekerezo cy'abaturage kugira ngo tuzamuke mu ntera mu buyobozi, kuko ubuyobozi bwari buhari bwashaka kudushimiza cyane no kudusubiza inyuma. Kandi mu mateka muri kino gihugu cyacu cya Kongo niho abaturage bazabasaba ngo bayoborwe, ariko mu bindi bihugu ubuyobozi buzabwicara hasi bukakora icyo bita decentralisation, bakagenda begereza abaturage ubuyobozi muzukuri bushobora kubafasha mu gukemura ibibazo byabo by'ibanze. Kuba tugeze kuri uru rwego muzukuri turabashimiye cyane kuba mwarabigizemo uruhare. Ikindi tukaba dushimira abayobozi nyine baduhaye mu rwego rwa territoire, kurya babivuze, twabonye ko baduhaye abakozi beza cyane cyane, noneho n'abasore bagifite imbaraga, kuko nyine urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Dutekereza ko muzukuri bazotugeza kuri byinshi, kuko nyine abenshi bari bamaze gusaza, ariko n'abasaza nabo harimo nabonye barimo. Twizera kuko imbaraga zose nibazishira hamwe, hari abasaza bafite experience nako abasore nabo bakabareberaho. Turizera ko bazodukorera imirimo myiza. Turashimye kuri uno munsi wa none abantu bose babigize muri kugira ngo tube turi hano none. Ndabona abantu bose sinovuga ngo ni naka bagize mu ruhare, buri muntu wese yagize mu ruhare. Bavuze abakuru b'ingabo zacu bitanze, baraye ku majoro, bagenza amajoro kugira ngo tube dufite no mutekano uri hano. Abavyeyi bari hano bose ndabona abapasiteri baraye ku majoro, bapfukamye, barasenze, izo bakoze ni byinshi. Abasore nabo bagenza amajoro bagira gute, bagera ku bandi babashakira uburyo bashobora kubaho. Urumva kuko muzukuri twese umuntu wese afite icyo yakoze kugira ngo Minembwe tuba turiho uko tumeze none. Kandi cyiza cyane cyabaye muri Minembwe nuko twamenye kubana n'andi moko se twasigaranye, muzukuri tukabihanganira, tukabana neza, twabahutaje, twabaraje. Ariko niyo mpinduka amatwara dushaka, nukuvuga ngo n'ubuyobozi bwacu ni bwiza, burarwanya ikintu bita ivangura ry'amoko. Nukuvuga ngo umukongomani wese muri rusange hano afite uburenganzira bwo kuba, afite uburenganzira bwo kugira icyo akora. Rero twebwe twese twagize kugira ngo ibintu byose tugere kuri umunsi wa none. Abantu mwese turabashimiye cyane, umuntu wese yumve kuko afite ako yaterereyeho. No basaba ko twokwikomera amashikuzo twakoze. Twebwe twese muzukuri ikifuzo cyane cyanyuma, ndabona abo baduhaye abakozi baracara abasore, nkavuga ngo twebwe twese kugira ngo tugere kuri no munsi wa none nibindi tugikora biri imbere, ni ugukundana, ni ugufatana mu mugongo, ni ukugirana inama nziza zishobora kudufasha kugira ngo duteze akarere kacu imbere tudafite ivangura ry'amoko dushanga ry'akarere. Ibisigaye tukaba tubashimiye, murakoze. Gatoya dufite gutinda hano, tugenda turasa ku ntego kugira ngo ibintu byacu tubikore twihuta. Karibu. Murakoze cyane kuduha ijambo. Turashimira ba nyakubahwa General Chef d'Etat-Major n'amwungirije. Turashimira bayoboye akaba na Vice Perezida wa MRDP. Turashimira na Vice Gouverneur ko abashe kuhaba. Turashimira administrateur, turashimira abakada,
turashimira abashefu de village n'abo bayoboye bose, turashimira abapasiteri bageze hano kugira ngo twese tube kuri uyu munsi. Dufite amagambo menshi n'amashimwe gusa kuko Imana yagiye ikora ibintu tukaba dutangiye kubibona cyane ku bijanye n'ubuyobozi. Ababivuze babivuze kandi tubiziranyeho. Ijambo rya mbere ni ukubihanganisha, kondoyanse cyane kuri twese kuko twahuye n'ibitubabaza n'ibitwica, n'ibimuga byinshi byasenye imitima ku mpamvu z'intambara. Nanone twihanganishije abantu bose, abaturage kwihangana, n'abatware n'abantu bose bihanganiye kuba muri gakondo muri iki gihe. Turabashimira cyane kuko twishimiye impinduramatwara zitugezeho, dutangiye kuzikozaho, kandi iryo jambo mpinduramatwara nicyo cyifuzo kubo bavuye kutumurika amateka y'igihugu cyacu. Murabizi ko yamunzwe na ruswa, yamunzwe n'amarangamutima, yarunzwe na byinshi n'ubuyobozi bubi. Ariko rero tukaba tugeze mu buryo dushaka ubuyobozi bwiza tuzaraga abana n'abuzukuru, kuko niyo ntego, kuko igihugu cyo kizahoraho n'ubutaka buzahoraho kereka Yesu aje niwe ufite izo mbaraga. Ariko ku bantu ni ukwifuza ko haba impinduramatwara. Cyane cyane abagiriwe icyizere nibo dushaka kuvugaho, kuko nyine twe duserukiye abaturage, kandi muzi ko twe tudakorera leta, dukosora leta. Ubuyobozi buba buhari mu mafuti kugira ngo twese tujane mu mpinduramatwara. Iyi mirimo muhawe si umurimo w'umuntu, ni umurimo w'igihugu, ni umurimo w'abaturage. Turabasaba kuzatanga serivisi nziza zinogeye abaturage, no guhindura sisiteme twagiyemo. Tuzi ko ubushize hari abantu bari bafite imirimo bagiye bayishaka mu rugo rwabo, bikaba ndetse na hano mwari muzi uko bakora
amagufa yabo. Ubwo rero icyo kintu turashaka ko gihinduka, imirimo yose izakorerwa muri aka karere iyo guteza kano karere imbere no kugira ngo n'abandi na MSDP yabizeye nk'uko muvuye kubivuga mukagira ico mugaragaza cimpindura amatwara, kandi nimwe mubaye itoroshi, nimwe mubaye umuco, kuko nanone dushimira ingabo zacu zabashe kuba zitugejeje baritanze mu mihamagaro yabo. Ubwo rero tubatezemo byinshi. Kurangiza n'icyifuzo nitegereje mbona sibyo ko nyakubahwa administrateur yavuze ati turacongeramwe imirimo mu bantu, nabonye igitsina gore ari gikeya, kandi hano mu Minembwe harabize, harabafite amadiplome. Nanone muzatekereze kuko isi tuhaye tujamo hariho uburinganire bwo sinzi niba mwojanisha hariya mukabona pursa zingahe z'igitsina gore, kandi nabo barashoboye. Ikindi numvishemo hano n'icifuzo ku ijambo nyakubahwa administrateur yavuze ko basubije abantu badakwije imyaka. Twe turifuza mu cifuzo ko ico kintu kiranduka cyo kubombora kigacika kikavaho burundu, kuko ni hahandi mu gihe muvuze ngo nta mahitamo aba yari yagerwaho. Sinzi ko kuja kumara umwaka kugira ngo ageze ya myaka 18 amahitamo ari bwazaba baye. Ico kintu nanone muzagitekerezeho, uyu muco wo kubomboka, uyu muco kwangiza abana bakagize ibyo bageraho, turebe ko twoburandura muri kano karere. Ufite ingaruka nyinshi n'imbogamizi nyinshi. Kurangiza turabashimiye kandi tubatezeho byinshi. Imana ibaduhera umugisha. Murakoze. Ateranira kuri uyu munsi za kumurikwa abakozi bagiye gukora muri territoire cyangwa se kera bamaze gutangira. Mu izina ry'abari abagabo bari hariya n'abadamu bari hariya, turabashimiye. Dushimiye imbere ubuyobozi bwa MRDP. Ubuyobozi bwa MRDP butugejeje aha hantu. Ijambo rya mbere tubashimiramo nuko bitangira igihugu, bitangira akarere kugira ngo batugeze kuri ibi byiza tugeze kuri umunsi wa none. Ijambo rya kabiri tubashimiye yuko igikorwa mukoze gihesheje ubwoko, gihesheje akarere ishema. Ijambo ryo kurangiza nanone tukaba tubashimira kuko mwatugiriye icyizere, mwagiriye bari abantu icyizere, mukaba mwabahe zino nshingano. Imana ibahumuje. Turashimira ubundi kandi nanone abatwara, kuko kugira ngo tugere aha ngaha habayeho uruhurirane rw'ibintu byinshi kugira ngo bitugeza. Buri rwego rwagiye rukora umukingi warwo ukomeye kugira ngo haboneke kino gikorwa cyakozwe uyu munsi wa none. Abashefu tubashimiye byimazeyo kuba mwarahagaze mu mwanya ugoye, umwanya ukomeye, ubwo twari mu bibazo bya FRDC. Mwahagaze murwanira abaturage, muvugira abaturage mu mwanya wari ugoye, wari ukomeye. Ariko nanone dore imbuto z'ibyo musaruro kuri uyu munsi wa none. Mu by'ukuri bari abagenzi banje bicaye hariya, mu izina ryabo bose turabashimira abashefu. Imana ibaheze umugisha. Turashimira abayobozi b'amatorero. Nanone mwafashe umukingo ukomeye cyane muri izi ntambara. Mwaraye ku ijoro, mwagize amafungo, musengera igihugu, musengera akarere. None dore aho mutugejeje kuri uyu munsi wa none. Ibyo ari byo zose turabona kuko amahoro batangiye kuyageramo, bivuye ku masengesho, bivuye no ku mbaraga za gisirikare. Hamwe n'ibyo bayobozi b'amatorero turabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Hamwe n'ibyo nanone turashimira amashirahamwe ariyo maonisha kugira ngo tugere aha ngaha. Intambara zikiba zitangira kuba aha ngaha, haje impunzi nyinshi n'abaturage bari batishoboye, ariko none amashirahamwe akora iyo bwakabaga agaburira abantu bararya, barahaga, impunzi zirarya, n'abandi bose batari bishoboye bararya, kubwo umukingi amashirahamwe yakoze. Bene data yo mutaje gukora ivyo bintu, abantu benshi baba barakitse intege,
abantu benshi baba barapfuye ariko mwarame ubugingo bwa benshi. Namwe amashyirahamwe ari hano turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Ariko dushimira abakada, dushimiye abarwanashaka. Abarwanashaka bakoze imirimo y'indashikirwa, ni abantu bo kubahwa ku mirimo bakoze imirimo ikomeye mu mwanya ugoye. Ibyo babikoraga mu mutekano muke cyane kandi bakora imirimo itangaje. Ibyo mubona kugira ngo tugere aha ngaha, kugira ngo tugere kuri iyi ntambwe, abarwanashaka barahagurutse. Ijambo rya mbere baritanga, ibo twabavugaho byinshi cyane. Baritanga, batanga ubuzima bwabo kugira ngo babashe gukora ibyo bakoraga byose nuko bari bitanze. Icyo ni kimwe. Ijambo rya kabiri, bakoze iyo bwakabagira ngo bagaburire ingabo, ubwo ingabo zitagaragaraga ku misozi, ariko nanone bakora iyo bwakabaga bagaburira ingabo zirarya zirahaga, zibona umwanya kugira ngo babashe gukora ibikorwa zabo nabo. Bene data turabashimiye. Bambitse ingabo, babaguriye imyenda, babaguriye inkweto, babaguriye amasogesi, bakoze ibintu byose zose. Igikuru cyane bakora baguze ibikoresho bya gisirikare kandi babikoraga muri FARDC, ariko ibyo zose bari umutekano mukeya, ariko murabikora. Bene data ibyo mwakoze byose Imana ibaheze umugisha. Kubwo kurangiza, natwe rero twebwe bashinzwe inshingano kuri uyu munsi wa none, twiyemeje kuzakorera abaturage mu buryo bwiza. Twiyemeje kuzatanga amaserivisi meza. Twiyemeje kuzakora byose twishingikirije ku ndangagaciro za MRDP. Murakoze, Imana ibahe.